Assalamu alaikum. Odlučio si ili odlučila si da kreneš sa učenjem arapskog jezika. Da li ti treba šta od literature i šta? Treba vam literatura, ali ne sada nešto puno. Ja ću ovdje pokušati da vam dadnem neke savjete i smjernice kako da sa što manje para ostvarite najuspješniji efekat. Prije svega preporučio bih svima koji žele da nauče arapski jezik, normalno ovdje mislim na savladavanje svih njegovih jezičkih vještina, da krenu od nekoga arapskog programa koji je predviđen za studente strance koji dolaze u arapski svijet i tamo žele da studiraju, pa prolaze kroz određene institute, centre i tako dalje za učenje stranog jezika. Brojni su programi koji postoje u svijetu. Ja lično preferiram program koji je rađen na našem univerzitetu, kojeg su radili naši profesori, a to je El Arabijetu Bene Jedejk. Knjige El Arabijetu Bene Jedejk moguće nabaviti nekada i u Bosni, nekad budu dostupne. U Europi također određene knjižare nude ove knjige s vremena na vrijeme. U arapskom svijetu također dostupne su, ali opet ne u svakoj knjižari, znači morate se malo potruditi da ih nađete. Dostupne su i na internetu. Taj program se sastoji, nova štampa, iz 4 dijela. Svaka knjiga i svaki dio ima znači 2 knjige, A i B. Uz program svakako Al Arabijetu Bene Jedejk preporučujem i ovaj rječnik koji možete downloadovati također na internetu, a možete ga i kupiti, znači El Mu'đemu Al Arabiju Bene Jedejk. Izuzetno dobar rječnik. Ja mislim da ću snimiti poseban video o ovome rječniku. Znači ovaj rječnik sadrži neki sigurno 7000 riječi. Većina riječi koje su Al Arabijetu Bene Jedejk, velika većina, zastupljene su u ovome rječniku. Poredan je po abecednom redu, nije potrebno poznavati korijen riječi, znači može lagano početnik da nađe odgovarajuću riječ, bilo da se radi o imenici, glagolu i sl. Kada ste nabavili ovaj program, preporučujem onda da uključite se u neki online program, recimo učenja arapskog jezika, ako ne možete da odete u arapski svijet, da to radite kod njih. Postoje brojni kursevi na našem govornom području, kako grupni, tako i privatni. Možete znači raspitati se, provjeriti na Facebooku šta je sve dostupno na našem tržištu i to je otprilike najbolji savjet da imate dobrog učitelja, profesora i da krenete recimo od ovoga programa i to je to što vam za sada treba. Ako želite dublje da uđete u jezik, zasigurno tu su neki rekviziti koji će vam olakšati učenje. Kako samog programa El Arabijetu Bene Jedejk ili drugog programa. Jedan od glavnih rekvizita, bar je bio meni i danas dan je, znači gotovo pa se ne odvajam od ove knjige, to je rječnik od našeg rahmetli profesora doktora Teofika Muftića, arapsko-bosanski rječnik. On je možda malo skuplji, moj malo oštećen od malo listanja. Imate poseban video o ovom rječniku, znači za naše govorno područje, Hrvatska, Srbija, Bosna i Crna Gora, vrlo potreban rekvizit. Ako ste zaista zainteresovani da naučite kvalitetno arapski jezik kao strani jezik. I bitno je svakako imati određenu pozadinu u arapskom jeziku, budući da su riječi poredane po korijenu. Također, uz ovaj rječnik preporučujem rječnik koji je obrnutog redoslijeda, to je znači rječnik Hasana Kaleša i Kamila Buhija, srpsko-hrvatsko-arapski rječnik. Znači, ako želite da saznate kako neku riječ reći na arapskom jeziku, to vam olakšava ovaj rječnik. Svakako treba imati opet određenu pozadinu u arapskom jeziku, da ne bi određenu riječ stavili u pogrešan kontekst, jer ne možete bukvalno prevoditi, ne znate da li bukvalno je to ta riječ koja vama treba. Isto kao Google. Google danas da bi prevodio recimo kako treba ispravno, potreban mu je kontekst. On mora znati u kojem kontekstu vi upotrebljavate odgovarajuću riječ. Također, jedna od knjiga, vrlo bitnih knjiga, jedna od najboljih knjiga na našem govornom području, koja će vam omogućiti da naučite i samostalno savladate znači gramatiku arapskog jezika, da vidite brojne upotrebne forme, šta je ispravno, šta nije ispravno i tako dalje, da proširite svoja znanja, znači ono što nećete možda čuti od vašeg profesora koji vas uči arapski, znači neki detalji i tako dalje.
opet knjiga od našeg istog rahmetli profesora doktora Teofika Muftića, gramatika arapskog jezika. Možete je naći također u PDF-u na Google i downloadovati. Knjiga je stvarno odlična. Koju god da stranicu otvorite i počnete čitati, ja se nadam da ćete naći nešto zanimljivo i korisno i da ćete naučiti nešto. A knjiga ima znači 800 i kusur stranica. I to je što bi vam preporučio, znači kad je riječ o ovim osnovnim knjigama, dok malo znači ne stasate, dok ne proširite svoje vidike, dok ne budete duže u arapskom jeziku. Kada zaplovite u more arapskog jezika, preporučio bi jednu arapsku knjigu na arapskom jeziku i to je prva knjiga koju preporučujem, a to je Šerhul Ađurumije. Jedan od komentara Ađurumije, a to je znači olakšana arapska gramatika. Kod nas je popularan, recimo i u arapskom svijetu je popularan dosta, pogotovo kod studenata koji traže šerijatsko znanje, komentar šeha El Uthejmina. Ja njega ne preporučujem zato što je malo obilniji, preobilan i tako da imate kraće komentare, recimo poznatog muhakika iz arapskog jezika, Muhiddina Abdul Hamida. Vrlo kratak komentar i ono što naučite uz Ađurumije takozvane, vjerujte, to je dovoljno za neko normalno čitanje. I ovo mi je recimo i potvrdio sam, ne znam da li ga znate, naš šejh iz Medine, kako za sebe voli reći, znači komšija Allahov poslanika alejhi selam koji dugo godina živi znači u Medini, naš šejh Jasip Dizdarević. Jednom smo pričali pa kaže šta? Kaže meni što sam naučio iz Ađurumije je dovoljno da ispravno čitam arapske knjige, to jeste da čitam knjige koje nisu vokalizirane bez vokala. I upravo je. Ako želite da se poslije nadograđujete, neki preporučuju da idete postepeno, da uzmete recimo knjigu Qatrun Neda, pa onda recimo Šuduru Zeheb od Ibn Hišama i tako dalje. Međutim, nakon Ađurumije, što se tiče arapske gramatike i tako dalje, malo naprednijeg nivoa, to je recimo neizostavna knjiga koja je meni najdraža knjiga, znači na polju arapske gramatike. Svakako nije, da kažemo, najsloženija, nije najsveobuhvatnija, ali to otprilike to što nekome čovjeku koji baš želi da dobro savlada arapski jezik treba. Sve ostalo je znači za stručnjake, za ljude koji imaju arapski jezik struka i tako dalje. A to je Šerhu Ibn Aqil, znači komentar Ibn Aqila na znači Alfiju od Ibn Malika. Alfija Ibn Malika je poema u 1000 i kusur stihova o arapskoj gramatici i ovo je jedan od najpopularnijih komentara i tumačenja te poeme. Ovo se radi znači na islamskim fakultetima i fakultetima recimo arapskog jezika širom arapskog svijeta. Radite ovu knjigu, znači ovo bude jedan od glavnih udžbenika. Neko koristi Awdahul Mesali kod Ibn Hišama kao komentar na Elfiju. Ja ne znam. Jednostavno sam se navikao i preferiram ovu knjigu i to je to. Ne morate imati 1000 knjiga, ne morate trošiti puno novca. To je što ja savjetujem da nabavite od literature, to je ono što ja znači koristim i u 99% slučajeva ne izlazim isti okvira, to je ono što ja imam i to je svakako, bit će, ja se nadam, dovoljno i vama. Hvala vam na praćenju ovoga YouTube kanala, lajkujte ovaj video, pretplatite se ako ste ovdje prvi put, snimat ćemo ako Bog da u budućnosti još videa iz arapskog jezika, a do tada svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.